Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün dekabrның 18-i salı kunu. Ukraina Mudafaa nazirligi bugundan basta 4 kere silah kullanğanını bildirdi. Gece işgalciler çırmalık imayecilerine karşı iri kalibrli kurşunatkaçılardan ateş açkan. Slavny üzerinde ise granatka çıdan. Sabaha yakın Minsk anlaşmalarında yasak etilgen silah astında Novotashkovske kaldı. Deryanın malumatına göre hiçbir Ukraina askeri yaralanmagan. Birleşken Milletler Teşkilatı Rusiyadan, Kırım'dan silahlı kuvvetlerini çıkarmağa, Ukrayna topraklarının kanunsuz işgalini toxtatmağa ve zapt etilgen gemilerini ve esir denizcilerini derhal azat etmege talap etti. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın baş asambleyası gerekli karar kabul etti. Onun teşebbüsçüsü Ukrayna oldu. Vesikanın hazırlanuvunda 40 devlet iştirak etti. İlk sefer kararda kaydetilir ki Kırım'ı işgal etip Rusya 1994 senesinin Budapeşt memorandumunu bozdu. Bunun ile kara ve azak denizlerinde Rusya askerlerinin sayısı artırılğanı takbih etti. Kararga 66 memleket kol tuttu. Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Asambleyasının kararı Kırım'ın işgalden boşatıluvuna bir adım. Böyle fikrini Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko bildirdi. Onun sözlerine göre karar ve azak bölgesini nezaret etmege istegen Kreml'nin hukukka zıt kelgen hareketlerine gerekli kıymet kesken. Prezident kayıt etti ki Rusya'nın nişanı tek gemicilik serbestliği değildi ama özek silahının tarqatılması da. Ayrıca Kiriç Boğazı'ndaki açık tecavüz bütün Avrupa-Atlantik Tehlikesizliğine karşılık olğanını bildirdi. Arbi urba kiyingenlerge para cezası, akı olmagan adamlar. Ukrayna silahlı kuvvetleri ve diğer kanuni arbi tezilmelerinin alimetlerinin arbi urbalarının kullanması için memuri ve cezai mesuliyetke çekilecek. Yukarı Rada birinci müzakeresinden son gerekli kanun lehasını kabul etti ve sekağa 229 halk deputatı kol tuttu. Kanun bozucuları için para cezası 90'dan 120'ye kadar dolar olacak. İkinci kere bozganlar için onun miktarı 240'a artacak. Bunun ile cemaat işlerinden cezalanacaklar ve arbi urbaları mesaderi edilecek. Ми пропонуємо зробити дві речі. Biz iki şeyini yapmağa teklif etemiz. Arbi urbanı, nişanlarını ve medallerini taşımağa akları olmagan adamlar için memuri mesuliyetini kuvvetleştirmeye ve elak olgan Ukrayna imajlarını hürmet etmegen için cezai mesuliyetini arttırmağa teklif etemiz. «229 за. Рішення прийнято». 500 vazife Ukrayna Nazirler Kabineti 2019 senesine planını tasdiqladi. O memleket inkişafının 5 esas yönelişine ait iqtisadiyat, tehlikesizlik, mudafaa, memleket idaresi ve yaşayış seviyesi islahatları. Hükümet tibbiyat ve tahsil sahasında islahatlarını devam edecek ve bunun ile vergi sistemasını yanartmağa, energetik müstakilligini ko'tarmege, ihraç eticilerge, çiftçilerge ve alimlerge yardım etmege kararlaştıra. Ukraynada yanartı fondu ve energetik semireligi fondu meydana getirilecek. İlk 3 ay içinde kabarcılığa karşı mahkeme çalışı başlayacak. Yılın ikinci yarısında ise kurtarıcı aviatsiya. Наступному році ми фактично Gelecek sene aviasiya yardımının yanı kurtarу sistemasını meydanğa getirecekmiz. Fevkalade vaziyetler, devlet hizmeti, hekimler, kuvvetçiler ertürlü çağrılarga, ertürlü yerlerde karşılık gösterip olacaklar. Bu gibi kurtarıcı aviasiya içki işler nazirliğinin esasında yaratacak ve çeşit ameliyatlarını idare edecek.
Джинк вазиеты Ильян етілген сон Украин ордусының малюмат системаларына Русия тарафындан япылған кибернетик ұжырларының сайысы дорт қат артты. Бұқта баш табның баш алақа идересі ребері Владимир Рабко хабер етті. О қайдетті кесасен Кремль программаларына вирусламаға алақа системаларыны әлге кечірмеге оларыны блокламаға тырыша екен. Кибернетик телекесізлігі үчін мемлекетінің олған селелі куветлерінің бөліклері дженк режимге кешті. Әпсі дженк ноқталары азырлықта. Базы бөліклер геже күндіз çalışмақта. Русия Украинаны сықыштырмақ үшін мобюслеріні ве СРД нәжделеріні құланмаға істей. Бұқта Брюксельде Украина меселелерінде Америка Бірлешкен Девлетлерінің мақсус темсілжесі Курт Волкер білдірді. Волкер деді, Русия оларны СРД тұтып, денішмеге істемегені Кремльнің Украина үкіметіне сияси сықыштыруыны япмаға істегеніні көстере. And now they're charging the sailors under a civil code in Russia. Олар денежчілерінің Русияны гражданлық қануннамесіне көре қабатлайлар. Бұ есе бүтін маққара анлашмаларға зыт келген шейдер. Она көре четел арби құветлер Русия гражданлық қануннамесінің субъекті дегиллер. Олар эсир аскерлердір. Украина қында фильм «Оскар 2019» шорт-листінде. Весиқалы фильмнің серлевасы «Отдаленный лай собак» фильм Донбаста жебе янында яшаған. 10 яшылы оғыланчық ақында икееті. О Донецк вилаятында Мариуполь янындаки Гнутова көйінде чықарылды. Режиссер Даниэль Саймон Леринг Уилмонт. Шымдаки вақытта шорт-лист жедвелінде 15 весиқалы фильм. Илік 5 намзет январь айында илан етілежек. Украина ортодокс келсесінің башлығы вазифесіне митрополит Епифанийның тейленмесі ақында Ватиканның ресми хаберлер порталы білдірді. Евстратия Зоряр епископның сөзлеріне көре бұл келсе Ватикан үшін субъективлік алғанның алеметі дарым болеже. Католик келсесі Украина ортодокс келсесіні ве оның башлығы Киеве бұтын Украина митрополиты Епифанийны таныды. Епифаний Киевде декабрінің 15-інде Бірлешкен Шурада сайланылды. Январьның 6-сында Истанбулда умумдуния патриархы она автокефаллик ақында Томас бережек. Урметлі серджелері, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз дадачо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.